go fitla ka labone e re ile ya senyane go fitla bona fa le e renga jale sumipedi mme ge le lentšo ka re ga lona go le okela morwa motšha ba re ngwana ga e bewa ga maubane a ge ke le moraga microphone ka fa ka nompitša fela ka kapa ya radio the pusherman ka kapa ya radio the facilitator bao ba ntse bago o tla kwa ba re ka kapa we ka kapa man ba re wena winto takakapa kari ya marekha ya maqiniso ya mambala bathi na sitayite wena mina ngithi uthanda njani na Hayichediaka Joyce Mahlangu intombi kwandobela hayichediaka ke go leboga rebe o resela taba tsa mafella tsa bashego mala khona ele tsa area senyana gona ka faka mutse community radio akalele mela isindebele maye tate siya thokoza ke ukhambe kamnandi ke ubalochisa na lapha uhlala khona lapha batshele uthika kapoti lo chandebele adebika Hendriki kwa ke kana kargala na go la sebela na ngolwasi a re go leboga morwarre lwena ka moso o dire jwalo na ke le ka kapa radio kargala na go la pitšentše kgolo mutse community radio ya le khotla ga shola se le ga ka karga mo go parra wa MCRS media house le mmela o mogolo wa R573 wena go me ba re le molato ke lena la tsela ka kapa Totokele sumete fela go ithola go area 11 minutes after the hour kakapa after the hour 9 o'clock we khorometsa go fita iring ya le sumepedi mo tlabeng re shutela nna go la masa a tseleng ka sia motha go megela ga jola gona e re ke no re ge ka ba ke gona bula se le mo ya sa go samma morata ke go tumedishe bile ke go mogela ge ka ba e saludu ke gona fa go 96 a tota number 3 FM ke no mela ka motho ka mišha le tsogola ka la go shaka re thank you ga bedi thank you ga raro a shiona taite wena o se lebelele se šupana go sa gago se dutse fela metsotsong e le somepedi fela go itšhola go area senyane a ka go rialo ke pota gona ka fa ke re wena makoti a nke o no re fiefie fa e le gore o na le mathata a semolao mme ga o fitlhele thuso e kopanye le Mpela and Associates Attorneys ke boramolao ba maitemogelo a maemo a ntlha bona ba thusa ka meloto ya go tshwana le fa o na le kgobalo ya go tlholwa ke kotsi ya sejanaga go longwa ke ntšwa go itaela go alafiwa bošaedi kgotsa go thuntsha mo e seng phoso ya gago mmogo le mathata a mangwe a mantsi bona o ka ba fitlhela mo go number 9 Kruger Street Groblersdal mo nomorong e 013-262-2741 kgotsa o ka ba fitlhela mo RS Chambers Office 2A and B 38 Bodenstein Street Polokwane o ka ba fitlhela mo dinomorong tse 015-010-1176 ka mo Gauteng o ka ba fitlhela mo go Corner Atterbury Road and 25th Street Menlo Park Pretoria mo nomorong e ya mogala 012-452-9260 kgotsa o ka re molaetsa wa WhatsApp mo go 076-841-2266 kgotsa wa SMS lefoko help mo go 48390 gopola o duela fa o atlegile molatong go na le mabaka le dipeelo Mpela and Associates Attorneys setting the law in motion. Na o rata seo se kwa go mo sale mo yense go ona le ngongore go mabapi le manene go amutse community radio station o la le rena go ba go bona gore mutse community radio station ga e pheta ga tšo disebiso tša yona re sebiše ka go ngwalela mutse community radio station pele ga matšatši a lo semesela morago kwa seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago mutse community radio station PO Box 200 Alien Story 0485 go ba emailing ye martin@mcrs.co.za go ba šomiša info@mcrs.co.za go ba letšeno molaodi nomorong ye 076-1301-705 goba go 013-944-8901 go metla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo marago a go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highveld Park 0169 goba nomorong ya mogala 012-568-3000 goba email
ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za. 9-12 re aga malapa lenanegong la pitšeng tše kgolo le morwa motšha maubane ka kapa ya radio mošupologo go fihla ka labone. lenaneo le tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go ngaka Moremi Tlou tša Baroka. Motheletšo mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM jwale ka ge e le la bobedi jwale ka mala bobedi a mangwe re ba le Professor Moremi Tlou tša Baroka e le go ngaka ya borena ya setšo go tšwa gona ka fale ga matlala Ramošebo kgauso le letamo ka kapa gomme jwale ka mehla o gopole gore le kgono le ke letšatši la nne kgwedi ya šupa ka re ga ngwaga wa 2023 la bobedi le le botse gomme le kgonne re lebeletše sehlogo poledišano sa the power of belief matla a tumelo pitšaše e ya kgabakgaba le kgono gomme e kgabakgaba so e apeile sehlogo seo se rego power of belief matla a tumelo mo o tla hwetšang kapa wa kwa nakong tše ntši go thwe motho o poroša ke tumelo ya gage yona tumelo ye e tloga e le ntwe botse kudu mo e leng gore e kgona go phološa ba bantši mola ka lehlakoreng le lengwe e bonala o kare ga ikwešišege gabotse mo bathong ka ge nako e ntši batho ba elwa ka baka la tumelo o mongwe o tla re nna tumelo ya ka ga intumelele go phetha se le go ja se kapa go ya kua mo ka nako e nngwe o tla bonang karogano malapeng a mantši baneng ba motho o mongwe a re aowa ga mamang ga ke ka gore o tlo fihla wa hwetša ba dira se mola nna tumelo ya ka e sa dumele go tšewe bana ba tšwa batswadi ka diatleng ka baka la go ikgethela tumelo yeo ka nakong tše dingwe o tla kry-a batswadi ba sa amogele gabotse taba yewe Professor Moremi o gona go tlo nabanaba ka yona ka botlalo gore ge re bolela ka the power of belief gabotse re bolela ka eng bja tsebe o se hlaelwe gomme o kgone go ithuta mabapi le matla a tumelo gomme re tlo be re le live letlhakaneng la Facebook la Dr. Moremi mo e leng gore o ka kgona go tsena gona fao wa re bogela live wa re theletša ka ditsebe tša gago gore o kgone go kwa le go ithuta gomme ge e le ga šwa le gona pele Professor Moremi a tlo amogelwa ka gare ga diphapošikgašo re tlo thoma ka dithekišo tša di-product tša Tlou tša Baroka mo e lego gore ke na le kgaetšedi ya ka Angela ke na le mopapa right the Reverend Mr. Malefo ke bona bao e lego gore ba tlo nabana ba ka dithekišo tša Tlou tša Baroka nke ke dire ka tsela ye a šiba bonang ke a leboga ke kgopela gore Mr. Malefo nke o no tša sebaka se o dumediše motheletše kgole le gausi mare theleditše go a le gona mongaka ke le tamile morwa motšha mauane ke le hlomphile bakgalabe batheletše ba rena babogedi kgole le gausi mo le gona wa le dumedišago ke the right Reverend mopapa Malefo go tšwa gona kua ofising ya Professor Moremi re mo tšatši la lehono re tlo le fa ditaelo tše msa tše e leng gore wa tseba moya wa mogalabola Professor Moremi o bone go swanetše gore gobane batho ba lla re santse re tle re ba rute ka tšona lekhono and then gore batho ba kgone go kry-a thušo maphelong a bona le magaeng a bona thobela a re a leboga kgaetšedi ya ka Angela o ka tamiša motheletše ke a leboga ntate ka kapa ke rata go dumaiša balatedi le bathekgi le batheletši ba MCRS le ba Dr. Moremi a re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM
ka gore rialo re ba amogetše madume a bona a kwagetše gabotse ka gare ga ditsebe tša motheletše gona le kgauswi mo a ka beng a re theleditše a le gona letšatšing le le botse letšatši la lekgono nke ke dire so ka kapa le ka thoma ka mošomo wa lena wa dithekišo ka fawe la no neeletšana ka tšona jalo la neeletšana ka tšona mohlho mongwe go fitlhela ebile motheletša a kwešiša a tseba gore na gabotse ga go bolelwa ka di-product tša ga moremi go bolelwa ka eng ntate ka kapa re sana le product tša rena bo pinki le romo la banna Z2 re sana le taelo ya rena ya thokolosi le taelo ya rena ya meleko le gone re swere ke taelo tše mtsha tše e leng gore ke edition go tšešetšeng rena le tšona ka mo lehlakoreng la ka ke swere taelo ya sejišo ke swere taelo ya hlogo taelo ya rena ya sejišo e bereka ka tsela eng tate ka kapa ke gantši o kry o robetše o lora o ija ke gantši o kry batho ba ya medirong ge ba boa ba no re motho hlakahlakane go fela ka yena go sa tsebe gore go diregileng taelo ya sejišo e go thuša gantši ka dilo tša mohutong gantši le ge ba go botša ba re gona sejišo ke ntho engwe e sa tsweng ka one day gannyane go ntse o berekiša taelo ye seatšo taelo ya rena e hwetšagala ka ganga ka moremi le ge o ka place order o tlo e kera re tlo go khoriela taelo engwe ke swereng ke e ya hlogo ntate ka kapa batho ba bantši re tshwenya ke hlogo le ge nkile ko moragonyana kwa ntate moremi ke la bolela ka go fapana ga dihlogo tše gore go na le hlogo ya badimo go na le hlogo e bakwang ke batho go na le hlogo e leng gore e go botša se e leng gore mo mmeleng go ne le ntho e seng gabotse taelo ye ya hlogo wa e orela wa e aramela ene gannyane o itšhela mo magaleng ge o ekwa hlogo ya gago e opa o sa tsebe gore bothata ke eng go na le batho ba bang ba re a roba le ropa ke hlogo ka pele ropa ke a ka morago ropa ke ka mo masaeteng ke hlogo tša go fapafapana ke ditaelo tše ke di swereng le kgono tšona le tšona di sepela ka 250 each special sa rena se fedile ka di 30 tša June batheletši ba lebelele special se seng sa rena se re tlo se announcang soon sa di-product tše ding tša rena tate malefo le yena o swere ka mo lehlakoreng la gage a ka re botša gore e ka ba o swere eng mo ke swere taelo tše pedi mo batheletši kgole le kgausi mo le gona ke swere taelo e leng gore wa tseba e bohlokwa kudu godimo ga batho ba e leng gore ba tshwenya ke stroke re na le batho ba e leng gore ba tshwenya ke stroke ba dutše ka magaeng a bona and then a ba tsebe gore thušo ba ka go kry-a ke ya mohuta mang gobane stroke se boima kudu motho wa stroke o nyaka motho e leng gore o tlo kgona go mo hlokomela wa kgonang gore a mo thobe a mo tlotše bjale taelo re swere le gono ke taelo ya go tlola ye e leng gore go e berekišitše o tlotša motho a swereng ke stroke se tloga go yena and then ka lebelo le leng gore le a makatša and then stroke se ge se tlogile motho o tlo kgona go ba gabotse and then taelo e o ba motho e leng gore o dia o ka re o rapa motho so ka bjale ka oli e o rapa motho and then taelo e gore e kry-a gona kua ga matla le ramošiba gona kua ga moremi ke only 350 ka lebaka la gore motho go mo rapile ka yona o kgona go otlologa wa mo otlolola ka yona taelo e mixitšwe mo e leng gore ke mo e leng gore meleko e mentši e tlo kgona go tlogela motho o e leng gore swere ke stroke le motho o e leng gore a ne stroke mara wa kry-a le gore ge ba mmoditše ka taelo ba mmoditše ka moleko e leng gore o etla mo go yena wa stroke o kgona go tlola ka yona nako tše ntšhi and then moleko wa ba kgole le yena gape ke swere taelo e ba bitsang gore ke lephakama le wa lorela go le oretše o le motho wa badimo medimo e kgone go tla go wena gabotse bola le wena gabotse ene ya kgone go ria gore ge o le ngaka go le oretše medimo e kgona go bola le wena godimo ga dilo tše ntši tše le gore di ya go tshwenya and then ka lebaka la gore go bohloko gore o kry-e le gore motho wa badimo and then medimo ga e kgone go bola le wena e kgone go botsera go tlo go sa iwang go sasa bjale taelo e ke swere go ke lephakama mo e leng gore wa e orela o le ngaka
and then go e oretše and then lo tša gago di a kgona go sepela ga botaelwe a iture nne e no ba 350 fela ke e leng gore wa yorela medimo ga o tle kgona go botša ge le gore medimo e ne ngongorego e kgona go tla go wena ge le gore medimo e ne polelo e kgone go tla go wena ya bola le wena ge le gore medimo mohlomong go ne se e leng gore se ka be se akegile mohlomong o sa tsebe gore go diegaiwang go gore tše lephakama le o kgona gore no tša gago di sepele ga botse and then o kry le gore mohlomongwe badimo ba gago ga o kgone go kuša gore molato wa bona ba lelakang o kgona o lorela o le ngaka and then dilo tša gago di a sepela ga botse thobela re a leboga le ka tswela pele kgaetšedi ya ka Angela. ba ba ratang go kry-a di-product tša rena ntate ka kapa di sa le mo nomorong ya rena ya whatsapp ba ka re whatsappa mo go 060 959 0303 060 959 0303 re ya korea ntate ka kapa ba seke ba tšhaba gore ba tekera jwang di-product tša bona re ya korea ga jwale mo kgweding ya July a re ne dikgorošo mo e leng gore di-product tša rena a re ne dikoša ke maswabe a re neng le ona but from the first week of August re tlo thoma go sepela le di-product tša rena mo dikošeng ke nako e dikoša tša rena di tlabe di bulwa gore re ka rekiša di-product mo Julyeng e a gona dikoša a re a leboga Mr. Malefo. okay ye nngwe gape e bohlokwa ntate ka kapa ke gore batho ba seke ba tšhoga gona mo kgoding ye ya July wa ka mokgwa ausi Angela boletšego ka gona batho ka moka lefase ka bophara ba le re bogetšego le re thieditšego re a bereka mehle le mehle kua ga Professor Mremi go ra gore le seke la tšhoga go tla a go swane le nako ela mohlomong go ba dikgwedi tše dingwe tše e leng gore ge re santse e be weekend re ya košeng bjale tlang mehle le mehle and then re tla re a bereka go tloga Mantaga go fitlhela Sontaga o ne o tla Vroeg and then ge e le gore mohlomong wa timela go ne number tše e leng gore di gona tše e leng gore o ka di founela re na le number ya 060 959 0303 le number ya 072 133 6761 gape re na le number e leng gore ke ya Professor Mremi ya 079 170 9862 gona mo nambeng tše ka moka ga tšona ge e le gore wa timela o itšwa kgole le gausi o kgona go romela WhatsApp and then o ba botse gore ke kgopela direction ba tlo go romela location ya mo e leng gore re tla be le gona rena re dula kua ga Matlala Ramšebo gausi le Mmabolholo le Seabusa mo re dulang gona ga Matlala Ramšebo ke gausi le Ledamo and then go le mo gausi le Ledamo o ka no botšiša and then gore ga Mremi ke kae ga ngaka and then ke mo o tlo kgonang go kry-a thušo gona le ditaelo tše re di swere gore o kgone go di kry-a le thušo e nngwe o tla beng o e hloka thobela re a leboga ge e ka ba mohlomong go sane le se sengwe seo le se swaretšego motheletše ka fao mo ditekišong a o ntate ka kapa ke tšeo tše re bere ba swaretše tšona ba seka lebala go placea order tša bona go nomoro ya rena ya 060 959 0303 ga ke tsebe rena ye e tlo fetiša ke professor ka sebele kapa mohlomongwe o mongwe le mongwe o tla itšeana maabane ka Mantaga ke inboxitše ke batheletše ba ka bang boma 10 ba mpotšiša gore go na le motho o re bolelang le yena mo Facebook ebile o re fa di-account number tša gage o re o tla re thuša mathateng ka moka o re ke ena ngaka Mremi o re ke ena Professor Mremi ga re tsebe rena ke nnete kapa ga se nnete na okay a ke ilokišeng tate ka kapa go na le batho ba bantši ba e leng gore ba re ke bona bongaka Mremi mo di-Facebook batheletše ba rena ba be very much careful batheletše ba rena ba be very much careful le babogedi ba rena mo pageng re ba le problem ya batho ba e leng gore ba re ke bona bongaka Mremi ba e leng gore ba re bona ba ka thuša batho go sa le o mongwe tate ka kapa Maloba o founetše motho a mphounela ka mo kry-a ka mmutsa re mona ngaka Mremi o dula kae a mpotsa re dula Pretoria and ngaka Mremi o dula ga Matlala Ramšebo batheletše ba rena ke a le kgopela ebile ke a le rapela ngaka Mremi o re bolelang ka ena nomoro tše re di bitšago mo mogaleng goba nomoro tše e leng gore di gona mo Facebookong ya rena ke dinomoro tša ngaka Mremi ke kgopela gore le phone le tšona and then go ka ba o mongwe Mremi o re sa mo tsebego ke kgopela le seke la mo romela tšhelete goba la mmotšala re le nyaka thušo mo go yena gobane go bohloko ntate ka kapa gobane bana ba batho ba utswetšwa and wena o reng wena ke wena Mremi mo o leng gona o thieditše mo go ba o bogetše tlogela nte o iriang gobane bana ba batho ba nyaka Mremi ba kgolofetše go kry-a thušo
jwale o te kwa jwang o le motho o le mo o dutse go gona o botsa batho re ke wena moremi o tseba ga botsora sona moremi o buele ka nna o malefa jwale tlogela lo tšeo di riago mo o le go gona gobane bana ba batho ba tla go moremi ba kgolofetse gore ba tlo kry-a thuso jwale wena o te kwa jwang o ja tšhelete ya batho ba e leng gore ba lla o ja tšhelete ya dillo tše e leng gore batho ba sokola batho ba kry-a ditšhelete boima ba kgolofetse go kry-a thuso jwale ntate ka kapa a gone molato ke no re batho ba theletše ba rena mokgole le gausi ba tsebe gore gone batho ba ba reng ke bona bo moremi le gona ga re makale gobane a kere batho ba rata go ekiša dilo tša batho mona le ba se tsebe gore dilo tše tša bongaka goba dilo tša go thuša batho moremi ga e tiri o rumile ke bakgalabe gore a thuše batho ka nnete letheretšo thobena re a leboga magagešo re a leboga re lebogile sebaka sa lena kudu legatong la dithekišo ge le gaešo le gona a re ya go goga tlou tša baroka professor moremi ka sebele ka sebopego seo